ye chuma. Yes. Ebia o your home war Jerusalem ha. And then French City. Yes. Oh bibia. Inka kamwa mudeshe bi yare. Ana u baby bronza mu fanu no mum. Aya fani photo TV nenim na obenya dance. Na wotwi ye yensa kire kakra. Edi awo yedwumadi no. Na ni nyina ne se nipa pi atoba ha. Nipa bebre apaba. Nipa bebre ya won se wo haw no amane ne ba bi aduru no. Enye ye ba se ye ba se ye be ka kire o se Onyankopon gusu ye ne nsenkyerene. Nyame gusu a oye na nwanwa adwuma. Nyankopon gusu a oye ne nsenkyerene. Nyame gusu a oye na nwanwa adwuma. Enti wawa bamabuo ye ba ye di adanse wo kasafidie so. Yes. Ye fra omo so omo ofia. Omo di ye nhyehyeye Nyankopon asem bi so. No di ye adwuma no. Odi adanse. Wano so a otu anamon se obebọ mpaye ewo Nyankopon fie senia twerɛsɛm ne se maye nya ye mu hyiemudie da ono tu anamo ba Sida Worship Center ewo Kumase Atwoma Koforedua off Sunyane Road no omo so ye ba omo adanse de bi kyerɛw wo hu se ohaw ne bi wo ha oh Jesus ohaw no bi wo ha eyanamo tu na ye ba nka ye se na ye 6 March eye ochina na wotwe ye wo program bi a ye no program no ye program anu ode papa ede na ode na aya to den say God of possibility prayer adofo eba fra number 05 possibility prayer festival na no na nipa fire chire ba omo fa dance na baby bi owo bi a obetini ababi yes say owo Ghana owo ye neighbor countries ni na obetini ababi na the woman say edafia da no eya fufida eya holiday enti mo amoma what problems and kete yemre bia meka kira o say Daniel chapter 12 verse 3 no o say madwuma no ebehwe yes one ultimate dan ni papi e de ba training mu no obehwe say da pem enso enti wo share link no na obehwe ye na otie ye na onya adwensa kira wo share link no wona watwensa okra no e de no ama Onyankopon samre de ye beko MCR na answer na ebeti adanse no emra ye kan Nyankopon asem ewo Luke chapter 17 also Luke chapter 17 no, from verse 11 to 19 amra ye kan na ma wure mfi se bosomi we nyina Nyankopon asem a ye nya hwefo e che ne se ye sitie ediama Onyankopon asem obedience to the word of God na ye bi se say yes city ma Onyankopon asema emfaso de ban ena yenya Nyankopon ban Nyankopon ehira yen yes Nyankopon boy ho ban oh yes oma butanche ye ba asase we so no oma butan ni nyina ebem na say ya anya city ama Nyankopon asema oh Jesus Nyankopon ye ni Nyankopon tamu ye dan enti no ay ka kira wo say wo ye city ama Nyankopon asem no adansidie eso eka ho yes enti na ye ba bie ye twere nsem na ko James chapter 4 verse 17 James chapter 4 verse 17 mo remfi se ye ka kira wo se so ye city ma Nyankopon asema edi nhira edi peja edi enumonyam yes eda brew na se wanye city ma Nyankopon asema eno so de ohaw ni amane ena brewo amanya oni Nyankopon entam ya dan ente yenti de twerɛsɛm no eka o se enti de onim papa na onye no eye bone ema no o se de onim papa na onye no eye bone ema no Nyankopon ya bibia ma na odi nyame anim onyam ma no wo hye nyame anim onyam wa danse akwan so na wo se nipa enti menche Nyankopon anim onyam no Bible say ebeye bone ama na no Onyankopon anim Moses nante Nyankopon Moses wa nyame kronkron ewo oman ni anim
eninti me Nyankopon kame ya kantamanto a me kame ntama mento ase na dia macho me na me kan say me do ko bo sha asase na so aso na boa me fa onko bio ubewu ubeti unananom na wasamado enam se wanye Nyankopon kronkron nti obo anyame ye bibi mana on pesa okashe Nyankopon edin kronkron nya Bible ni nyina Yesu ni nyina ya dance yes say that oba abrewa ena nyame ma na ba enya dance Elizabeth oba abrewa nyame ma no de ba eba enya dance yes Jabez na ebusha ofiri mu no mo odin na ne mama wo ne yaw mu obompae Nyankopon ye den Edom esan eshira no enya dance ensi Bible ni nyina no eya dance enti ogidi ni bia no se okweti adanse a onye gidi ni hallelujah amen enti eba eye Sumpa TV eye Sida Awana yesi onyame ni onyam no osofo yemfa nida obehwe obi adanse no tu anamo ena wabenya adanse Sida Worship Center ye kase obi abodam ye mo edam adanse eye bebre adwum haw bebre yesi ye mo yade ehu etwere yade a nyame afa mene masofo ne meeting so atu afri ni pasoa eye dipa pi obu owo ne mamie no kra no mutwa oba ha afri won so eno manya wade eno mo ye adwuma ye ka ya bia hodo bu ha yesi yade we die eye kwankoro yade we die baby adru die bekum obu okra baby bia ni nipadua adura oba Sida Worship Center ne ho aton ebi so ba ha no na abrabo na so chi wo so oti obi adanse oba ye and ono so dia adanse samre de yanko MCR azuka bema one team mama yanko na yentie adanse ai na ewo enche ebesa bi 34 no so atum na also wa Fred wa dance aba na sabre de ye di asore dem ho adanse yanko na yanko ti adanse dia awurade aye ama yenua bai ene ne kunu ne papa yi ne ho kane ne o se ono so omutitibi ho hwa ena onyankopon adom ye bishop say Sida awabre nie na obi bia woni ye wen ebompa ya anadwi e wo Sumpa TV fa ensuo esi television ho na ye pon a ye bompa ye na ye bompa ye gusu a o yale a ebu ahonamani afabika sa obenom so a nom na fa ko yem na awurade be sa yade papa nso say ampa onne ne yiri TV wo da bia omudi nsuo isi so na nyame nam so eye adwuma mom na one day omote ho a ana papa say enne dai de awurade kasa kire ne say obi bia emfa enchene NCTV no na awurade nam so ebesa yade enti bishop wasi ampa ode nchene ni bi nso SCTV no na enum na ye wie ye papa wasi obey ne nantini hanom aye ne ya more than 1 year eko 2 years ontimi fan champa bo asenko ntimi o se onante kura agi so pega ne nantini aye ne ya sa eto ode nchene bi fifa honom after prayers no and okodaye anadu da suo mo odaye no osodaye na koto apre ehye ne nantini nti wana ode force atwe ade no otwe ya ne tentene ti se me kokromoti sa na o kire me papa was every ho ne naya eye ne ya ne nyina atuko enti so wa ha eye so ka dance away Sida our arefo was Sumpa TV ewuni say odifo na awurade de na betom ya no wa ya betom Ghana na awurade de ne ya chuma we ne awurade ayama no awurade ase ansana obeda awurade ase no ya papa ya bona dance e wo radio pen e bia wo wate pen no ya papa nana aware ne awo ho aye ne den awurade de ne be pie ha ya me fa so a ono so wanya yere anya ba no papa no me gira ho a odi dance no enti wo so a wo hwe ya wo tie yen wo so wo de ya ware wo de ya awo a wo so Nyankopon be fa yen so ama wa ya won so de ama amen ana na awurade ase eso ye de awurade ase pa ihye papa yi wa ye nyama bibiri amaye oboye ne ni ba omaye nyaba boy o kire ho nyame hira pa no ma na kwatenti ne wondim ben wonte na him
Bibi biara obeye bia no enye nkosoma no. Ye be ye ohaw kwasi die Yesu Kristo dim ya adome sa gira to nyina. Wade mpaja no no chi mapomadua so. Ne pa nyina hu no se de sitie wo Yesu dim nti amen. Bishop, wasi awurade na mo so amana nyaba akora no woy. Enka oba ya nkeye. Bonidin. Emmanuel bacho be ya obia. Emmanuel way oba pa frɛ. Kan ho bon sam si akora no wonderful. Es wanyini po. Au. Oh, your hit. Onana urade na monsa soma papa ne ne yere enyaye ene wogina hai. Na me hye se obi a woso hwe me a woso pabi no Erade mfa be enomo. Erade mfa be nchewo. De oka amen no aye ho. Me de woni wo yire ena wo ba edosuko wo Yesu mojam. Botanti erade de mo ba asa so. Ne botanti amoware ye. Erade ma ne mrem. Obonefo no hihye ye de. Erade na ne nhira mamo. Amen. Amen. Bon semerate. Ya mama say, e be na watwem yenu ni en woni ni kunu bo anan ebepie mu wo ha. Na omo ba na ni suo adwale won. It sounds a be man ni sika akowura adwumam. Ye small scale mining. Nanso no okwa onya sika ibi. Otimi kwato ba bi ni nyina oni ne workers ni ade okwa onya sika. Nti obafia no aka kire oba yi say in fact wonu no ho abrabom ohuni onye. Nti oba yi si wono kra na ne yam hyehye ne say e bia eye ne bad luck and what they aka be ma no. Na osi woti si danka na otumirika ba ha na wotwe mienu se na ne be ma ne be pie. Oti si danka wo henfa. E was some TV sida awaso. General omo ba wanim. Omo ba ya waso hwe omo din. E na aka che omo se omo nko. Na nyame ya adom afiada ade ya che omo mbra. Ebra omo ba ya no papa. Wose ade ketekete bi na wo kire omo se omo nkoye. Omo koduru fie asem side ne se be ma ne ka kire oba yi se me de said your papa wagidi awurade de ne ye adwuma yi yanko ekoduru nanim a wa ma ya de kase bia ade kitikiti enu ase ye nkonkoye me de me nyinni se be ye adwuma ene oba yi se hwe ensuo keke osira so a na ye adwuma enti so wose koye wo ya yemfa gidi enkoye hallelujah na mama se ampa ne kuru de gidi enkoye obi a wo ye adwuma mfinhia pia wonya sika no Edanon koa na urade aye na don wanya sika papa etu asubiem wasan koya kwankyena no no wasan nya sika wasan koya biom na wanya sika oba fie no aka che oba ne say come on sika ba fie dia wo wo ba wu na o se me nkuran e na wo hwe Sompa TV e na wo de me go Bishop Abesaki Kwapon e wo sida worship center enti sika manyan je ka we me to ama ka ne na da so no Nani omaye no yabasa. Some kase pa me rate. My God. Wa wo shamia wo tie me. Sa o kambre so sem ngoma na. Ose munyi onyankopon ni. Munyi nyankopon ni. Na mo ase betimo. Yes. Na munyi na difuo. Munyi na difuo nso ni. Na mo ba ye dan. Mo beti yie. Mo beti yie. Yes. Maka cho se nyoma no bi wo ho a eye gide ni anamotuo. Omutu anamon. Sa won adwuma na wo ye no. Wo ya ohia nyame ohia se yeka osoro kasa na osoro som yes ye mu bebre o ha ye kasa osoro te ye osoro nyankopon ama na wo mbere hu ta na okoi odi adanse ebebe sida
Also, I will take them out. Oh, shaman. So, I will share my TV, so no radio. So, also to Anamo, no, to Anamo, no. Anamo 20 and I say, Yawata, and I'm a tenancy. Yes. Whom me children the onion, no. The same place, or ye, Juma, and ye, no. The same place, no. Omo ye, Juma, no. Nesikaba. Minim so obone for na to share be amount. Say, would your own nakamu da. Oh, unsi fear da. Umie company da. Unsi a dine da. Man to two kind da. Me jina dance here so she say. Shepherd out the basa see so. Emre ma wo yeso demo. Amen. Erade da wasi. So I am akuma so adi amame. Papa erade nhlaw. Wanya okasi dani denyina. Amen. Dani denyina bo onyankopon di na kai me ne me kunu. Papa yes yenyi ani ehinta me da wasi adomini nti amen. Amen. Sida. Bebre ne nyame aye wo sida dem ha mame. Me bai obi be kasa me ho teme, e wosa me ho teme. Because my fire on the mobroye mu. Ya ka ho kira ne mobroye pa dia. Na huni se nye sitie. Na so ishanka nyame. Na asidanka papa se nyame nam ne so na erade ahye manimonyam. Madanse ya ne se na mi obi a no kra ni nyame ne se na me ho kire me yie. Ya ka se yamfa yie nka asem na me ho kire me. Na asem we mabakosam a me remfi da se ahokire nti edu Sunday kra atade am de be sha kwa sorry na aye problem. Na dakru bi na me sister yi ne ntare dada na ode brain asem we me kan na me su na enso me da nyame ase me sha tare na ode brain me ya me de atare dada o kwase dadru ya me de kwa sorry fe de ye sorry awrade mani age manya atade ahye pajame nsam yenu ko so se ya atade na tiesi machi aha tiesi machi afedie mi hu nia menya me ho asori dem wo na wosa me nso me mansa na me fa wo mu mpie na ye nkofie omo sori awrade wie na me ne me mani dem ho na obi ante mase na nso me die na me ne atomi na enhyanka odi fo abati nyankopon sida nyankopon a ofa ni aprotiti asa na oye ni ye no awrade asesa me shabre me se wasesa me shabre o wasasa me di me ane menya di fofra ka me di ne ho saa de we na me kai se menya bida mo we tata so me so da ya da ya papa se ya nya kawaka akwankyere me dia na me ye ni bia papa se yamfa oil ngu from that time na mpai bo bia fra ne judgment yamfa oil ngu from na ebedru baabi no na sida me be pake kais wo park yi so me na me nka ho ko yi mi kin ne bla me na me fa nkyere se me ni ntono ya dada wase ko yi ka kin ne bra bag ne bra ke no mo me na me fa me ho nka ho bi na ba se nyame se obe hya manimonyam no ana me se masi mi fie wo mi krom masi ku masi fie mi refi na o sanka me den safo ane ba hwa matoka me da private car shode nyame aya me ma ebi ko konfo no chi nursing training me bako Abraham Lincoln me so da ya ban mitimi yi me nsam sika a abro 100,000 adi che obi wo de nyame aye bi o waya bi o wasisa me di wasisa me shabre eduru ba bi na mu ya di na me ba papa o se ebeye yie me se papa wo ha wi nyina ebeye yie keke na wa ma me oil o se fa gu form kan ya obese awrade nye me se me na me sati alarm na me te ho akwankyera ne ade ma wa ye na ye ni yie o se ya ne 12 o'clock na wa da na bo 4 afi na obe ya akwankyera o se ya ne 12 no me da hwe se 12 no bebo kan na me ya makwankyera na me de me niam egu fom akwankyera no nyame wa som na awrade wa tie me awrade wa gye na wa hye me monyam me da si da nyame ase papa me di nyame da wa se awrade on shira
Awurade ma wasentra. Oma unya titire ni anintine. Awurade ma wase nyina anya nhyira. Ewo Yesu din mu. Awurade hu ya mmɔbɔ. Na wofa yentwa afefofra. Yewura mu ye ofa yentwa fa yenwie. Sani odi ya twa ne nkunimdie no. Awurade nye yesa wo Yesu din mu. Amen. Na oti adanse a yenua bai gyina ha odia. Na eduru baabi na ne daso asa. Anso oje Nyankopɔn diye. Ɛna oje sida Nyankopɔn diye. Ɔne ye ne bompa ye wo fie ha. Ne bra so ye no Nyame ahye ne numonyam. Enti wo a wote dem ha anasa wo hwame a wotie me no. Emfa ho baabi bi abrabɔ na akodu bia. Awurade bie kwan ama ho. Afe foforo ya ye wura mu yi. Onso de wadanse ebebe fie ha. Wo Yesu demo. Me de wo no wabusua ehye Awurade nsa. We ya hyase Awurade nkoso mbie kwan no mamo. Amen. Hallelujah. Amen. Yama yenseme Awurade. Wow, shayen. Oh. Awutie. My God. So what ya dance me nsa ya yabon. Oh Jesus. De di kai no. Papa no odi adanse se na ne yere. Ne nan aye ne yaw ntimi fa nhye hil. Ntimi fa nhye mpopwa. Aye ne ya kwa afe no. Aye TV no so. That's right. Na ono so de di ne bepie aye manim. Aye na wa edu na wari mfie so. Asoso na onya eye bema o kutani sika nso nya ye kutani bibia watu kwa buruche nyina ba asoso na onya ye eno no di bepie ya meka jase Awurade be chene bi My God. empa bomo a me kire ne di onya yere na awo asem ho so ai ena me se onye oba ni nyina mra enti niam ni bi wo ya na motu o enti sa akura no mo wo no mo de de tu enti akura no bishop na mo hwe ne sa akura no so kuta mo sa ke sa amen na bishop na chi aba bi obi a odefo enti niam bebere wo mu aso ye wo niam esi shabere kwan kwasem enti na asomafo Peter kan Acts chapter 2 verse 40 say just a woman cry, was a woman cry. Nay, yam, enti Osafon son, just a woman cry will be a day. We no Omutuanamo. Yes. What here Ababa one or dear dancing? A far Okuna Juma. Minima Juma, we also for be small scale mining. There be a mouth for qua or more than FS canon. Or no, the Koya Juma. O free wa nipa ba be ye adwuma wo ho na panelists me nemu na edi nkomo no aso fa by me nemu na edi nkomo obi ya den eba the same place ho na session na no first ka adwuma osofo yanko dwam amam wo dwam amhwe yo wuti osofo central market ahodo ne enyamu akeka nkra dwam takwa di dwam takwa dwam sunyani dwam techima dwam okala no mo ne kumasi dwam no the same place so near corona anso obi be sign wona wo anim no obi woto pa akotoni eno na chese wo hia se nyame yes. And no, me say about your program. I have 2 days. God of possibility. God of possibility. Prayer. Festival. A holiday. Yes. And for Juma will be bibra. Yes. Na men chow communion wine back. Na men chow the fire. Oh Jesus. And if you are that, for feed done. Say ready ready. So be to me sis. I say Juma. Amanya me shirana. Also so. Oh Jesus. 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 Oti ababa wana odi adanse. Oh hallelujah. Asafu ba bi anim. Yes. So we see film mi. Asofo awo kan ma ko suku papa. So obi catch us like obetimi sister ebetimi dance aka wonya bi da. Won gidie. Eso say ya me bom pa yese. Amafo do mo ka be ba no no oyi ne hu firi mi. Yes. When ya hyase o. Oh Jesus. Omo amudi adanse no. Omo amudi adanse no. Me bom pa ye ma won. Me bom pa ye ma won say me se fra adanse foforo ma won. Amen. Adanse ma won. Amen.
Oh, dance ya odi. Oh Jesus. Enti won so a eya wadwuma sem, wa ware sem, wa wo sem, o mabi, wa toboni bi mu no. Yes. Me say the idea to nani no. No one na bi akwasem. You be man. Enti efiada ochira na wotwe. Eya de ben. God of Possibility Prayer Festival. Dam you. Yes. 2 days. 2 days. Memene efiada na memene. Ofre chire obetimi aba. Yes. Oba so obenya baby ada. That's right. Obenya nsuo washroom bibia kama. My God. Free. Na ope say ope guest house bia na say otobu okro na wabushia o ma na nam okunu yire. Na ope say ye hotel reservation bi mama. Hwe TV na nim no mo hwe TV no. Na mese no fra ye be hotel reservation ahead. Washroom ni ayama. Yes. Babenya baby kama I say obo okọ baby a odwere baby bi obesi enam sebi ene ya ade ne nua ma atutu kama o fe so ana obi siesie so we so le ya na obi siesie obi so say ono so na adoma che ono so no adoma ono so de boanya me adwuma ne se papa na ye ma me fe siesie so obi free ya na okoso ye ma me no nyame nhira amen so de oya boa nyame yes nyame nhira amen San so ne ye ko mema no ho a mema no ho so ye kama we ya pede bi o hwe nyina eye e ma da bra no ti ye ko mema no so ho ni yes e bibi e friend say obe ye nyina enti no dun so twa ni bi nyina abo so fo nyankopon dun so go enti sabre MCR yes kofa dance back penka na mi tatefo no ana ya ma mi tatefo no ya mi shira amanfo so na mesra se mo amo ba frɛ no eya mo TV no volume no TV set volume no radio no mo lowa no ana be yakura na free hokura na kasa gu eya enti o ho TV no mo e ma ya feedback ho nsem a wo ka kira hwefo ni etifo omonte e ba sa na o credit be sent na wo free so enti mesra se ya lowa no remote bu o se ne remote no oni baby odi ato so free TV no e grana fa remote na to so free TV enu a masem aswoden so o ba kwadwa afa oba ya afa oba ma afa remote no di ato baby oba joy afa remote no di ato baby so the free ho na kopa baby ye de etra na ya wasa ya ba TV no numbers no MCR one fan to sabre ye sida awa adanse mesra mo ya mo pese sabre ye bompa ma mo da bi we ya adanse die bere me di ka kira wo se aso de ketenkete no eni pa ko buru sam je enti sabre die e ya adanse e bere no enti wo so frese sida awa adanse na me kura ma pa sida ha be a God of possibility my baby my father dance friend also forward dance mo amuche radio no normal ni na mo amuche TV ni dia no ma na good TV na e 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 no ma also 0553 0553 53 89 0553 53 89 yeah, for dance you see that our dance you praise hello God. Praise God. Hello Caesar for Christ o can take o dini baby o kasa free na dia na brade and am see that our so hello Caesar for Christ o mentie o ho TV no wakasa na hwe for ti o papa. Oh, yanton ka San Frebium. Praise God. Hallelujah. Oh, dini baby o ka se fro na dia na brada ya ma. Choya from Mr. Me ka se fi Accra. Stephanie Mamini. Stephanie Mamini dia na brada na si. Dia brada sida wa. Ensuo no mikidi nyina. Miliba ho hunoin. Mo Papa ensuo ene oya ni ntini yo to se makotwa scan ni nyina ya papa
madro. Papa dance ya kesian so to asoba. Me pese ni nyina ya okay. Na maboni nyina mo biate. Hallelujah. Amen. We kura na waka no. Dia dance the chain. Kidney. Sir, kidney. Will leave you. Hallelujah. Amen. So praise God. Praise God. Praise God. Man, tell who now was so. Mamma for I'm fine. Praise God. Praise God. Praise God. I went to many, so Mama had Jack a line on my hand. Praise God. Hello. Oh, dinner baby or Casa Fiona, dinner radia. Hello. Casa on a Casa. Hello. Casa, ya tell Casa. Hello. Hello, no cabacco, Casa. Praise God. Hello. Oh, Tio, yes, lower, oh, TV set. Hello. Praise God. Papa. I'm so. Hallelujah. This is a Jamaican woman. Masramo, yes, so fra, free TV no ho. Medica ka ofra ya free TV no ho. Ana lower TV no volume. O yes, I would tell ho TV no so wow. Yen tone come ha. Ma men fall for. Praise God. Hello. Udini baby okase fro na dia na radio ayama o sida waso. Oh. When Chimena so is your not talk for the praise God. Hello. Maoniswo. Udini baby okasa fro. Good evening, Casa de Nayetie. But your friend is very free Franco Accra. Hello. Casa Yetie. But your friend is very Casa Yetie. But I didn't have Franco. Sabrofo no be kan kabrofo no sai krayo Casa bia kana Yetie. Oh, Pacho, me Danyamsi, why I tell you, Mo Casa. Oh. Now, me son, me. Pacho, me son, me, na me see radio no so and now see mo bonfire or so na me no see me who say na me Aya pa ka ukrom kasa ama vote ka ukrom kasa fa dia dance no me say na me shi kakra e wo me sa so na me who say me wa storm me and the lines no higher I miss now mama for praise God. Hello. Praise God. Praise God. Hello. Yeah, lines no higher. Technicians more can you move na realize mama for praise God. Praise Hello. God. Hallelujah. Odini baby okase fro na dia na urade aye. Achonya from Akuya. Ekuya ma ono so kakra. Achonya from Akuya. Ben susuna yare habetan. Na wachukura menko hospital. Me follow mono. Nyanko pa mantum.
isi afim me call hospital to can we me de o she Kristo mojem ya de na ndwa no ma biom o Yesu demo amen amen praise God praise God. Hello Udini babi okasefre okasefre sunyane dia na Awurade ayo papa nsuo na Sese de otimi kwa chima nyina akoton ya me do che Yesu mojem ya no entu nyira me kura sana nyame asaw yade no onti yade no nka biom yade na tu ya no e ma biom wo Yesu demo amen amen praise God Sida for Christ odini babi okasa frɛ na dia na Awurade ayo Mupacho Mepia Mupacho Mapia Oba kuya na Awurade aye Awurade aye mama papa mo mama botini tini tini papa 3 days nota then the starting of the bomb and she was not papa mama is me that hallelujah and I was like mo mate ya no ba bompai nyame onshira praise God praise God and the lights in the house yentime for ofrafo bia lights in the high enti no and nensio na toto mia ti ebe bompai se ka me ba bia to mu a mo pese ye ne mo bompai anso so no saa na ebeye enti sabre enne ye bompai mienu pe asofo weekends no aben ye mo bebre nipa bebre busu bebre be ko eyie ebi ko be ko wedding ebi be ko programs ebi wa kwentio ye bompai de busu nyina be ko Awurade anim se na aka wona wotwi mu nyame mo ho ban oma ho ban a ho ma asem hallelujah amen ka sa Awurade Yesu sanchirani nyankopon o ye sanchirani nyankopon yemfa ya kwan o se yemfa ya kwan ensha wonsa na wona obeye the weekend see eba Awurade anim Awurade boy ho ban se Awurade boy ho ban ye nyuma so a ye tonwa yento ye different nshira ye fiba so nshira wo Yesu ye wa no na bon pai bon sada bo shura da la pala pon sada bo shura ta ikada bo shura da ba la pala pan sada ba brada bo shura ta yudaba brada brada ba la pala kada ban sada bo shura da kada ba brada ba la pala pan sada ba brada kada bo shura da sada ba bo shura da brada ba la pala pan sada ba brada ba ratata ikada bo shura da sada ba brada Jesus.
prayer number 2 also for your bonfire. John Matthew chapter 7 verse 7 so bonfire. Nyame so nim de ehia nyina aso gi se obisa. Yes. Enti wase mumisa. Bonhwehwe. Mumbom. Yes. And now your bonfire say Awurade nam ne dom so. TV so, insure so. And my mouth for far dance. One of your friend cry. My God. Edia dance. Techima. Edia dance. One of your friend Mia Abroach. Edia dance. Oh, bonfire say Awurade. Meso mame ma dance. Meso mame dance. Awo dance. Akwentu dance. Ayade say dance. Juma dance. Meso mame bi. Kasa Awurade Yesu. Awurade Yesu. Me hear what a dance. Me hear dance. Me ma hear dance. Me ma hear dance. Hear dance. Me kru hear dance. Me ma hear dance. Me yiri hear dance. Me yiri hear dance. Juma hear dance. Me juma hear dance. Me kronkro ya brabo hear dance. Me kronkro ya brabo hear dance. Awurade mama dance. Awurade mama dance. Enede ya. Na wotwi ya. Musumu ya. Ano na bomba. Rapa papa pala pala pansana badaba. Ebranda badaba subrada bonsubrada. Ela pala pala bonsubrada. La pala pala bobrada bobrada. Sada badaba badaba badaba. Ikada badaba subrada papa. La pala pansana badaba badaba badaba. Rapa papa rapa papa rapa papa rapa papa rapa papa rapa papa brada badaba ratata ikada busurada ida badaba sada badaba brada badaba kada busurada la pala pala badaba brada Jesus. Your bought empire a chatro. Also for a more force so die basa. Maybe I'm a bad free so me marshaphonia tier 40 as I said. Die I won't soon so. I ye dada citizen. Die I won't soon so papa. I ye dada citizen. More rain fish at Diana Joseph so ya. Or Chese na o mama bekotono. O papa bekotono. Yes. Ninu anamo bekotono. Diana ebem. More rain fish ye kind. Aye Genesis chapter 40. Daye ena nipa mienu amoda fiase so ya ba ko daye so kire se na na nsa obewu obi daye kire se na nsa obenya promotion enti daye so ewo sunsanso ewo ye dada setrem daye so ena ohene ebemele eso ya e kire ne se ohene ohowo bi aba ofie wan fa danfo bi na sa danfo nti o ba bewu ofie nyina Obema nyina be free won. Ni nyina bewu. Condemn. Daye. Jesus. Ebemu anasa abem. Ebem. Daye na Joseph son ye. Meka Maria. Eku Joseph. Oso kire se, odaye so na se kire ne se. Yes. Wan fa oba na nwane a. Herod pakura no. Eku komisrim. Ti obo daye bu a oso eyo wo daye. Ya de daye. Awurade Yesu. Daye bi ameso so. Daye bi ameso so. Daye basa. Daye basa. Sai daye. Echi sai daye. Daye. Ya de daye. Owo daye. Nkugode daye. Nkugode daye. Daye. Ohia daye. Amaninya daye. Amaninya daye. Efa me ho. Efa me ho. Ameduma ho. Efa
me chuma. Ma wadi. Me ma. Kata. Break it out. Me break it out. Me need to. Obi my so. Obi my so. US. UK. Europe. Asia. Me need to. Me break it out. Me break it out. Be a one on break it out. Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. More Facebook, YouTube. More type I break out. I break out. Me bomb payama obibia o sheye. Amen. Me bomb payama obibia o sheye. Ah, o tie yen. Me bomb paye de o she Awurade nsa. Yes. Me sra Awurade mo brohun na doye. So o china we different nshira. Amen. Fiba nshira. Amen. Wa we need as one son. Nyame ma we need as so. Amen. Wa wo yade nyame nsa wo yade. Amen. Nyame kai wo. Me fra dance ma. Amen. Me fra dance ma. Amen. Yesu demo. Amen. Amen. Afa peja wo documents unsuo na me no mompa enguso. Ya de mra na ya djuma ewo TV so ya bra no ya ya bel. Ya bompa e. Awurade obibia wa peja nsuo. Jesus. Me just Psalm 107 verse 20. Awurade say osoma na asem koje ne ma. Me soma Awurade asem tumi na asem ahoden so bibia wa peja nsuo bia. Obi man so obi kro so na bibia wo bia. Insuo no nani Yesu moja. Amen. Insuo no nani Yesu moja. Amen. Enani ayade sansuo. Amen. Enani ayade sansuo. Amen. Enani sanchireni nsuo. Amen. Enani sanchireni nsuo. Amen. Mo documents no. Me friend ya me favor. Ya me grace to so. Wo Yesu demo. Ya me ma wadanse. De odi nsuo no be bia ya me ma wadanse. Wo Yesu demo. De wa peja ne phone, the cell phones. The old person ya email ye teso. Obibi o person o tenenka Awurade nyama. Ka amen prensa. Amen. 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 Ya min shira opi. Ya de mre ene ye adwuma. Mo a mo person ye bom pa ye mama no. Ye free TV so a mo hwe TV no. Ye numbers 3 ni nyina mo fra. Mo sabe kaye ye no be bom pa. Waso da ye basabasa bi. O china eye fiada. Ope baby akobom paya efiada bia ye bom paya empabo kese koso ewo Cedar Worship Center ewo Kumase Atwuma Koforodia off Sunyani Road ye no mesno so ofra on sabeka ya no pampa ebo otre ya no pampa ebo efra no pano nkro no ndu na gya no endem kri ano be ye hye ya me hira mo pese mo ba programs ne bibia wo akirechira mo frɛ no mesno na program no ano ebeye de numbers no enie 0557 0557 30 90 80 0553 53 89 and 0557 000 967 ya mishra obi ochira anopan so sumpa first service eye ahomachi nunum
kosi anopa no nsia eye bra ye tu demu nyina de hye Awurade nsa ye different ye fiba ye sre Awurade ho moburu ho ade se danum nhira nyame fa ndomo na damu nyama bone de Awurade mpanguma enti hia ye e wo sumpa first service na obeye nhira nyame nhira kosi se ye bese aba wo nchen biom se ne obofo no ka kire Maria neni kunu Abraham osi kosi se bese aba wo nchen biom na wanyapa kosi se yesa no be hia biom na Awurade ama wo adanse. Amen. Bye bye.